awan ni Children Hospital awan cimdawai di doa kita di dawai tang sebenarnya ngala armet ya asal tu ba ini kita wai jom doa kita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya yang ada don menu-menu kita buat penuh cimdawai di doa kita ya sawan Hanya Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya buat gawati Kisamla kebeladak bantuan ke eksamen nak bentak kakam nurse bat ANM Hagajela rengkat gejeng senran jingin ngelam ka KSU bat ka Jantia Students Union hakalai potrik menai luar arajar apusau kilawan bani kendo ke menteri gatnat kokot kakya ke Meghalaya i Dr. Amperin Lingdo ban pensengah holor ke jingbam honi ke result ke balami ka arpu pratrik menai luar arajar apusau na kaliang kisamla ke belai kun ya ke eksamen bandrung kam staff nurse Hagajela kili tu baik kena ke eksamen lepen long ha ka arpu terik menai luar bat ha ka arpu pratrik pat jong uni ubnai lami ke result bahkan ni result lalap ikijing teko ka Meghalaya Medical Recruitment Board ka bala penlong ya kena ke eksamen. Da ka bakadau bakatanat ka lakhat application wat isamla na barok ki jelaru ha ka OBC category. Ha ka bede ke result bala penmi ha ka arpo tarik katanat ka penmi arsian. Ya ka result ka bamen step la penmi tang ya ki roll number bat janmiat pat ki penmi skawe ke result ka ba ai ki roll number ki marks bat ki sapun ru tli ki wai pat ki roll number bat don ki roll number ki bami arsian. Nakaliang chairman ke Employment Monitoring Cell ke KSU Ruben Najar. Ulang bahkan ni kejing kendo, lapan ni kejing pensyai lor kejing khot eksamen ni ki Henry Hajar ngut ke bang pos balat kelong sispa andrup sautuli. Halor kani nakaliang katanat kala pensyai bakatanat kala le kani kalong ban penti kena babarok ki pos ki balat on la ban pendam. Namar bon hi walakila syajiat kim kwa ban penyeso ekakam. Hagani kejing kendo keseng keladawa badai ban penmi iki marks jong ki Henry Hajar ngut ke bekon ni kena ke eksamen. Bat hagani kejing kendo la ailat ki samla ban kedo ki jingduna hagajing penlong eksamen. Da ka baki kena agla ban ujor ha ka grievance sel jong katanat banyo kejing pensyai halor kono kejing keno. U General Secretary ke Jantia Students Union uba Tribor Suchan. Ula kentu ya katanat bakadai ban penbet kejing bakla hagajing penmi ek result na bentang kejing tapkam nurse bat ANM Hagajela. Bagi sarkar kani ban bot gi kendon ban tungkam makrukam ka badai bat omdai ban chupen bernya gi kun samla ha kita masa ki bam seiso dia ka tu jimmi ka result jong ka ni ka exam ka bangila dable ka aku tarik jong bana kendai jong yusnan hadin bami ka result ka aku pra tarik jong bana kendai mensi sajan ketua menstep haba mi ka result ni bagi mi tam ki roll number but hadin kata ni lecture ka conference shaka press conference meeting but hadin baladep ka press conference meeting tu ka singi hadin live je bangidap ya ka press conference meeting hadin shi kanta shting kami pat sa ka weekends kapapen long kapapen gun ki dak jingkli yangi namar ha ka list ka bamen step niyo ya kita ki roll number mo bat ka list ka bajan miet ki don ki roll number bat ki marks tambah nalor jong ki roll number ki ba mi men step dang at shu sa saupun riu teli ki roll number to kumta hadin bangila ya kran halor jong kan ki ongba kumba pilayo smau dari presiden jong ka KSU bagi kwa ba baro sispa andu saungut ki candidates kinyo bandung na takadaw ki ay kita ki list ki extra list ro to kumta nakaliam jungi pat kay kabab pensyayong yang kalong balay ki mi RCM ki jo ki roll number ro te ki ong namar ba ki don ki roll number ki ba mi ha ka garo category namar most of the numbers ki roll number ki dai back na ka garo category ki ba mi RCM te ki don ki ba mi ha ka garo category ki don ki ba mi ha ka sports category te kat ba ki bay pat kumanta kum ha gani ka yu kum ha kitu ki on reserve pat kitu ki bal along qualified ki badai ki ST ki mi lang ha ki ST ha ladang ipe ha ka garo category na ha ka khasi category kimdon kita ki number ba kimi RC tena kani ka penbu ini ka dak jingkli ke tamahadin jo ka jingpen sha ki ong ba namar ba bakadai ki sports category ba ki garo category na takadaw kimi RC kani ka katang penlong umdum yang ang habi mentaro
hat bana ko ban wa jing shai ngam yo ai kata jing shai ka bakura but aje jo kata ni akran hi balai ba kanika ayu ya ka jo ka exam balai ki pair ki marks I mean like balai ki pair ki result te ki ong pan ban ba kanikam dei ka result ndai kani ka dei tang baki khot nak menta ka physical verification dah baki khot ya ka physical verification ka bumot ka dei ka result apa pila khot physical verification ka mot ka dei ka result dah din bangi lai karan la ya tai bania bha tengi ni poi sha kata ka ayu ba ni poi sha kata ka syakata rai bagi day ban penmi ya ka result menta ka janmi lana hadu la sya bakin penmi ya kata ka result kabalong nadu roll number 1 hadu barok kitu ki ba api hadu ndri hajar ngot ye kita ki candidates ki ba api kita ban penmi not ya kita ki result barok kita ban penmi ya ka kerteng ya ka ya roll number baja ki marks basikiot ki candidates ki ba api ya kitu ka exam Wapi kami syuk kebapala hapus jui. Makan tak exam begini kita kami campur bersaka. Dari syuk menong dengan seng kalau bersaka bi kita tripat organize program concert mah. Dari buat lapo hikam tep jam bagi kun samna bukli kiap rumah bro. Dua jamut ikna samna jo tep jam buk kejala jui buk nurse staff nurse but ANM. Tekani kami syuk kejimliat kamkai kini dia syuk ada kejing insting ikun samla. Syukwa di kon samla bo sa concert banda biri alang bagi tagi rupat ba kiba gumdon ke future mo adeng I ka suka ni gumdon ke jing kia bet kita ki rule ki kendon ke an bandong ba pendung ke proses yang sistem ke ban tungkam tungjam ganti ke badai ke balong transparency rai ni sutu matasi ni kedu badi madam kad ki officer kalau bah hadimi kedu ni setiap penonton grievances mo kebaso pala kalau bah gilai sausi ba adap hading result kamban mota grievances sel hadin baga naliang kaseng KSU JSU dekat gini kena semna kadon grievances sel bagi so pala manta si kalau bah di kita ka kot notification kilong ban hab complain si kita naliang kaseng marlo gila ong ba ong kam pensiat no gini physical verification gila bu taring gilai taring terter ni kana Oktober andrai naliang kaseng ni sutu kadon di Asian dat imat energi kuat speed up igri kam Bagan sependap no ikani bertengah niki posnas. Tinggal apa iki ngira dawa iki bini cancel no supaya kini ke physical verification but I not supaya ke jing pensau kini ki pempas kini ke examine niki badan kiba sutu orang ke jing thut ke kompinya ke exam dengan ini ke JNM sorry kini ke staff nurse bagi ANM. Dan yang asing ini pedang yang terexpose ni bagian file yang terkomplain jing grievances sel le tanggawe ngi kwa menong suka sesisin. Ikun sama jongi ndai mbiria kita tagi concert apa ke state jongi ma bakal ki kam pi de benle do di kun sala sim lagi ki kle om tang ka jing la menong ka jing pinset de ki pensubah ga rong partai bamenta in ka nong ai ne linga sangi banjur sisien banani skma ka sarkar rakwa ban le ai banamata ki kun samla jungi ki de ban banjur de benle de babha banam puma su kuni sisien ni nong pedian chuk kani yamla menong ke ki de benle linga sang de ki wi pat ki proxim bhala ringi nong pedian chuk kuni jing thumor hakani exam ni I glafir MPSC glafir dengan itu IP war hadiah zero kisah manle tak lamsam road number nusuk pas baik igi beriu joki bak simpor lai saus nem igi DSC men pas lagi kena samla apa pli batok duduk sama aja kuai karbit kart laja itu pikir apa sih exam lo tahu kata kalau fair and square belum bol apa sih exam beriu lai saus nem batok exam karbit kart dia proof bol ayo tak kau mensyuk mungkin ini sistem dari district level hadu subdivision level hadu state level ke state jungi kan position lo tahu ke 2000 ikna samla kiba ajak nanti ada pun kuliah kena Bangalore Delhi lah perlu dikilak-lak tengka oh ini yo akan private beriunya ajak tengka dukung kan dia ke state government jungi ke pak ben sampai kata gaji kena sama jungi kata jikli ko pun buat tengka wei kelong ba ada sokar ni semat kempa ban scam ya kata kalau wei jungi kon sama jungi soha niat no ngin yang tonton juk kata gaji hilang sokar badni ki pai ba trong jalan Ini ka buci lagi. Ini patai ini ka kam seperti minta kam tu kam macam ngatrai dari menu yo kam sarkar ondan ni menu ban banung tre panjoy. Hindan ni ki macam but inla benci me kata ka konsep ka baki kidon ban ra hakum kani. Di nakaliang ka juli ni dawa ban ni kong shap shap di ban cancel shoya kani ke skin ke result after makini ke result ki bami after ki lam ko thorma hadu kata
ni da kecing doa ka blikong ki ban publish ki marks chung borok ki candidates ki dun kumbah Andrew ajar mut ki nas ki bala le ta ki after ki examinations di ban ail mi ka marks chung ki borok hadim bala ka mi ka marks ka dun kecing jo na kalian ju ki nas ba ka answer ki hadim ki pelat ki don ki tu ki ni jikili ki babakla te but ki ong du ba ki take ya correct answers ki banyo kat hadi ba ni ka answer ki banyo kata marks hindre ki yo duna kumban te halo itai bintaru ni la ong ba la don inte kina ki badan jing juar ki ban le chepo ka grievances ka na kalian jo ka department ka sapin chai kata ka email id jo grievances but kin tho ashan hantu but nang tu pat kilaban yo iki ul marshi tu ki yo ban pet ki masuki khang ba kani ka kanu ka jing ong ba ini kam kalong ka tu kalong ka shai karan kan don kanu ka jing tu tap kam tu na kalian kaseng ni ai ban bi ka transparency di ba ka kanu ka jing tap kam kalong ka food ka suba bagin ko kanu ka jing no silyang yinu